Gas. Man them mad. Yes, what's new? Awan na sa akin na Elite Fitness. Nasa join na din ng booty session. Kasombra nating exercise ng Nobo. Simple pero hope efektibo pa ng booty. Ladies, join me. Linkerbak. Awoki hopi en mooi eigenlijk dat je train mas booty. Dus ze zijn ons commissatie Booty Friday sessions en door jij kost dat bira gewoon een kost maar stand. Essa kita hip thrust. Qualche men eigenlijk hoe bota pone hopi força de heup nang voor push ele arriba. Ante essa te activa eigenlijk plus een hamstring junto com o caetano. Dus é parte para trás de pia. Sim. Essa aqui tá nós chamamos sumo white stance deadlift com double kettlebell nang. Qual da basta pesar, você sabe que tá 40 kg total. Esta travoral é parte na banda de glute, é outer thigh, dus é pia para fora, é pia para dentro também. Dus pode mirar aqui na nang. Arriba, te pone pressão plus para fora e adentro. Alles hier is tempo. Kan niet lang met je praten. Tempo. Essa aqui não te chama Jefferson lunge. Jefferson tá eigenlijk é barata meio major pia nang. Esta travoral é parte para trás aqui na nang de pia plus é outra pia que te primi de land. Ik kan je body laten sikken naar Palenko. Facturen heb ik openstaan een tempo team. Machine aqui chama glute and ham development. Dus het doen GHD. Pero machine aqui é a única machine eigenlijk que botou hasi que loma doblar. Esta trava botou mira aqui nang é ham tem que net formar ball. Esta trava aqui nang plus na é glute. Kuda bisa trela hogi. Ja, so hoor que Melissa mestre vai join. Raquel deve ter um tiki instrução com exercise aqui tem cada outro. Sí, bot tinko leno un tiki para atrás, un tiki más adelante que pia nang, un tiki más. Más. Cinta completo bo, rodilla nang afo Melissa. Sí, puxa rodilla nang afo. Ja, es então nós vai abductions, manda rodilla nang afo e ading. Bota vai 5 bia. Ja, aqui primeiro heup nang arriba, yes. No vai completo, gis e chanchana sera nang na outra. Vai aba outra be, heup, ja, rodilla. Yes. That's it. Okay, great. Yes. Teneriba ginanang. Okay, abduction, wire, 1, 2, 3, 4. Buti na, the body train